and just ordinary Mpakazens who are not members of MRP. For example, within the organs or within the party, within the structure, Mqondisi Moyo, or let me say, the party received a letter from Mqondisi district, which was written by its chairperson, who is Themba Sibanda, supporting or endorsing the presidency of Mqondisi Moyo. Also, Nkulumane district wrote a letter in support of the National Executive Council and the presidency of Mqondisi Moyo. Also, the Nkulumane district chairperson is Mr. M. Kabula, who wrote the letter. Then also Mat South provincial executive wrote a letter in support of Mqondisi and the National Executive Council. The letter was written by Mr. A. Moyo, who is the provincial admin secretary. The South African Charter also wrote a letter in support of Mqondisi Moyo and the National Executive Council. It was written by their secretary for administration, who is Comrade Pagimpi. The Botswana South Charter, or the South Botswana Charter, also wrote a letter in support of Mr. Mqondisi Moyo. The letter was written by Tobias Fuyani and it was signed by other 11 executive members. The North America Charter also wrote a letter in support of Mqondisi Moyo and his executive. However, the letter was not signed, but was signed North America Charter. All these letters, I received them from Mqondisi Moyo, direct from him. I had asked to interview him regarding what is going on right now. My Cable and Broadcasting Corporation just wanted to know what was going on so that people will be informed. From the letters, it seems Mqondisi has survived the coup d'etat, which was done by Mbonisi Gumbo and his friends. From here, I will play you both messages which are in support of Mqondisi Moyo and those that are opposing the presidents of Mqondisi Moyo and his executive. So it is up to you how you will evaluate and assess what is going on. Whether you want to take side or you don't want to take side, it's up to you. I will just play them as they are, unedited. Okay, here they come. Ku-revolutionary kunzima qhawe lami elikhulu. Noma unkomo umzabalazo kwakunjalo. iZANU-PF is a result of that. Uchikerema nanguyana naye siyambona ebaleke echiya abantwana ehlathini. uMoses wathi sebakhiphile abantwana bakaGibhide. Into ayilusizi ukuthi uMoses yena ngokwakhe himself wangabazi ubugqili obabuziwe abantwana beGibhide, kodwa
wayebubona yena esidla amahinya endlini kafaro kodwa kumhlukumeza kunjalo. Uthi ngase bakhiphile sebehamba besehlathini bakhanda ithole legolide bathi bakhonze lona. Bajika jiki nabo uJani noJambri bemvukela. Kodwa qhubeka isizwe sinjalo siphusha saze safika eCanaan. Injalo qhawe lami ukuthi iZanu PF isebenza ngezinye indlela zokuthi yona iyacontrola ingqondo zabantu, icontrol lokuthi iqiniso kumele likhulunywe kanjani, lamukelwa ngubani nini njani. So ivele inzima emzabalaze amaqhawe sokumele ibambe liqina ngoba la ngapha egroupini yethu yani ezinyani lesile pressure group hayi amadoda azibambile ziqina. So bayakhuluma vele amaqhawe lapho ukuthi no maqhawe lapha hayi awukhishi imali la, awukhishi imali ngempela le ukukhulunywayo lokho hayi sikulandele thina. So ikhipha thina imali eyomzabalazo, so ikhipha imali ezaqondana nomongameli Mselufu straight. So vele siyabagqugquzela hayi lapha emva ngeke sisakwazi ukuya thina. Ibambe njalo Moyo, ibambe njalo. Ngesinye isikhathi yabe ifuna amatomu adalelwa ukuthi umhlobiso hayi adalela khona ukuthi ihasha licontrol kodwa likwazi ukuthi inqola lihambise iye phambili. Vuka Mthwakazi, vuka Mthwakazi, vuka. Maqhawe lamaqhawekazi linjani lonke? Hayi thina siyaphila. Hayi siyezwa izinsolo lapha lalaphana, abantu bayasola, but-ke eqinisweni maqhawe umoyo mina vele ngesingami lanxa engasolakala kumbe lanxa kungabonakala iphutha, mina ninanzelela ukuthi umuntu obona umoya iphutha kwezinye indlela nguye olephutha, ngoba yena lo muntu osolayo kangeke ame njengomoya. Ngiyazwile amadoda ekhuluma ngaze ngathi nanka amadoda ami lami. Nalapha emakhaya sithwele nzima la ngomthwakazi lo, sithwele nzima. Umoya indlela akhuluma ngayo ngibona ukuthi ikhona indoda engakhuluma njengomoya. Ngitsho sibi sezaphu vele ayikhulumi njengomoya, vele izithuli lokuyana ukuthi uyabe usibona ukuthi abantu besindebeleni abalabukhokheli. Umoyo ulobukhokheli obuphosa obungasikhulula thina singamaNdebele. Silimpe enzima lapha emakhaya ukuthi sizame ukukhuluma ngomthwakazi. Abantu bakithi, abantu abadala, kube nzima ukuthi belalele umthwakazi ngenxa yezanu abayithunyayezwa ngamachifu langamasebhuku. Kunzima umuntu ongangena kathi esathi akhokhela umthwakazi uyayekela kusasa ilanga lingakatshoni, ngoba amachifu lamasebhuku aphiwa amandla ukuthi bekhulume izanu phambi kwabantu. Thina esizikhethayo sime siphume lathi ngenkani ukuthi thina somazanu, thina singomthwakazi, siphume sime lapha abantu besibone bebesazi, silandele indlela umoya akhuluma ngayo, lesibindi alaso, lathi sesithatha leso sibindi sisima eqinisweni. Namhlanje abanye sebexhokola umoya, bemxhokola ngemini. Insolo uma iyinsolo ekhona, abantu bengabantu abadala bahlale phansi bebonisane. Lapho siyacela maqhawe, dala indaba le ngiyizwa sibili mina ngikhona khonapha ekhaya khonapha, kodwa-ke ngiyacela ukuthi indaba ayilungiswe ngendlela efaneleyo, kungasiyangisi, ngoba thina singumthwakazi. Sisafuna ukuthi sitshumayele ivangeli emakhaya le, abantu bebekwazi ukuthi umthwakazi kuyini. Zwile le ndaba yama-t-shirt siyayifuna futhi, ama-t-shirt siyafuna serious. Afuna ukuzwa umuntu ofuna ukudiliza umthwakazi, even o-1 asifuni ukuzwa, ngoba umthwakazi thina sile njongo ngaye. Umuntu ofuna ukudiliza umthwakazi vele asimfuni. Ivini oyi-1 lo njalo sibili, lo njalo uyaphambanisa. Abantu bona nxa bengasafuni umthwakazi abayekele.
oyi-1 lo ongafuniyo kayekele aphume abone ukuthi umthwakazi angawa ngenxa yakhe engakhoni kubi ngomoya nxa ukuthi umoya elephutha abahlalela phansi akangeze ayale nxa elephutha ayikho ukuhamba sebekhuluma ebantwini sebethabisa amashona la bethabisa izandla thina sithwele nzima ngama-chief emakhaya ngapha akhuluma kubi ngento zakomthwakazi zonezi ama-chief lamasebhuku eqonqosela ukuthi kukhulunywe ngezami namhla abantu sebethukana phambi kwabantu abanjalo hayi khona abantu be-MRP bakomthwakazi abaku-MRP ngizazama ukulixhwayisa yabona ujaha lo Mqondisi mina ngokwami personally ngimbonile encweba ufudu azebhense ungakhangela nje ingqondo zakhe imisebenzi yakhe mina ngimbonile esencwebe ufudu wabhensa izani ibhensile iZimbabwe ibhensile that man remove him at your peril and nxa i-argument yena ukuthi khona has been there for 9 years in 9 years linga-achievanga lutho does not mean ukuthi you are going nowhere. Look at the inroads you have made inside and outside. And look at the command, correct him appropriately. Kodwa lingamsusa, you die at your own peril. Because nguye mpela umuntu ebengathi ulenzipho ngoba simbonile uncwebe ufudu wabhensa likhankasa siyalibona lapho kulalokhu khona amachona ngapha yase-employer so belihamba lo mkhokheli wenu lisenza konke namhla selibuya lithi ubhese South Africa thina abezapho sasingela nkomo eZimbabwe thina abezanu sasingela nkomo eZimbabwe bonke they were based in foreign lands but were there on the ground so i-excuse yokuthi umkhokheli ungaphi geographically as long as the voice is there as long as lina likhona ground then we're all subjects for the same intentions but nxa lina selifuna ukuthi khona everybody must be there ngiyezwa nje abanye abantu bathi utshontshe inkomo laphana watshontsha lapha nxa umuntu lwana ezabuya la limletha lina are you prepared ukuthi khona lizomrentisela indlu libhadala indlu lenze konke akukafiki lelo thuba elokuthi likwenze khonokho yikho-ke laye nxa engale as long as you know ukuthi ungaphi it's okay lathi sasikwazi ukuthi Joshua Nkomo ungaphi eZambia ngaphi eRussia base babuya ngo-1980 ama-leaders ethu esekhampeyini elivoti kuphela ekuthatha kwelizwe omgabe onkomo babuya ngo-1980 babengaphi nobody questions them and nobody cared the struggle continued because lapha babekhona babengavalelwa ngejele babengahlutshwa ayikwanisa labo ukukhankasa lina owenu limfuna khonapho yibula obunganani lobo okungazani you are millionaires lizomthengela indlu limsupportela abantwana yet you are complaining again ukuthi utshontsha imbuzi ngale manje selifunani abuye ezotshontsha more lizamenzelani instead of to look at the structure as it is
and look at the history of struggles. Nobody struggles or struggles in his homeland. They all are outside. History tells us so. Akubuzwa lokho. History is there. It detects all struggles. The leaders have always been outside, and there has never been change. uJoshua Nkomo kazange etshintshwe, uMgabe katshintshwanga, uThombando uTsvangirai katshintshwanga waze wafa. Kwaba sokuyikuthi line selifuna ukutshintsha without thinking about Africa, historical duties of Africa. Once Africa realizes a potential leader, they stick with the leader. Once you change leadership like napkins, Africa will not realize you. That I promise you, Bantu belokuzeni abe MRP lingavele likhiphe laphana selizilulazile and selifile, you are done. Because imisebenzi yakhe kathesi ubhalele yonke indawo, what have you not, imisebenzi lina khangelani imisebenzi yakhe, ubhalele ngale impendulo zihamba njani, lokhu kuhamba njani. Lina baku-ground, don't think you write a letter to United Nations, but lwana ngale uzahambisa ngoba ulamalungelo akhona ngale. Yabona lokho elikutshoyo i-excuse yenu ukuthi umuntu South Africa kalisibuzanga thina ukuthi uJoshua Nkomo engaphi, alisibuzanga ukuthi uMgabo engaphi. Bonke babe phandle. Ngiyacabanga ukuthi khona ukuba phandle kuyaqala kuqali. Ke lihambe lani lenkokheli lingabala amalanga, as long as limbona ukuthi is still young, he can still go and fight. Please support of yours. Nangwami, I wish ngazi uyazi sokuseduze nje lami ukuthi njani maybe ngayijoyina liphathi le, as long as ngibona ukuthi khona kukhitshwa abantu abayibo abadla inotho la. Laba basebefuna kathesi ukudistribute umnotho kaMthwakazi, ambabone sebefuna ukudistribute i-leadership, ambabone ukuthi they are worth it. Ngoba i-leadership is not about years. Xa usithi lo sele 9 years, what is 9 years over death of people? It just shows umuntu othi yena lo sele 9 years is not mature and has not buried a relative or his father. Ngabantu nje abahlala emkukwini ngaphansi kwaboyise labonina. I don't want to be derogative in my statement, but ngiyabe ngifisa ukulazisa abantwana ukuthi khona lingabali iminyaka yomuntu elaphana, khangelani ubutsha bakhe lokuthi wenzani. And bese likhangela ukuthi engabuya ngapha lizamnika yini indlu, lizamnika yini, or lifuna ukuthi abuye futhi ezontshontsha. Khathesi lisitshela ngokutshontsha okunene. Yazi abantwana, so zamanini ama-excuses okubulalana, kodwa lingabi lokho elinjani lisitshela ama-excuses atshengisa ukuthi vele lila ngqondo. Ngoba linto le yokuthi lilwela ukuthi umuntu lo kaphume ngoba usele 9 years, umuntu lo kaphume ngoba sele lokho. No, yes, that one does not stick on our culture, African culture. Umfundise nini khona pha, but likhangela ubuhle bakhe akwenzileyo, limqondise, likhangele lani ukuthi khona engabuya lapha ke lizamenzelani. uJoshua Nkomo behlala khona phana ePhelandaba, esebuya lapha ekhaya walela ePhelandaba, bemfostela ukuthi awuhambe ematshamhlophe. Lina limenzeleni owenu nxa lisithi ka retire, selimthengele yini indlu, lile plan yakhe, konke akwenzileyo lilani lakho. Asazi madoda, zamanini bantu be-MRP lingasiyangisi, lathi sithembe lina, silamaphathezi ethu amahle futhi abuswa ngama-detectors worse than lina lokho elikhala ngakho.
yeah thina sibuswa ngomkwangwangwa sibuswa ngo-CCC laba yeah ama-detectors angaphumi esikhundleni sabuswa ngotswangirayi abangaphumi esikhundleni lina kade silikhala nje lifuna nje uyazi so ukusihlambaza abantu becabanga ukuthi umthwakazi kalangqondo. That is very wrong what you are doing. And that mentality yokuthi uleader kaphume because of years yena esemncane I don't think that boy Mqondisi is over 50 or is over 60. He's still young. Let him fight there. Lanlibe lethemba lingasitsheli ngeminyaka and futhi lingasitsheli ngokutshontsha lina lingamthembisi lutho kade siliyambiza ukuthi abuye ezontshontsha more. Yethi ingale ule freedom yokuthi engabhala izincwadi azise ubo-UN kungaphi ngaphi ngoba ama-offices are next door. iZimbabwe kayila not even one office, so lisitshela ngani. Ngiyabonga lami ngiyali-advise abantwana ukuthi khona cabangani ngekusasa yenu and don't be selfish. Kuyayangisa ukuba selfish lokho elikwenzayo MRP noma ngoba i-MRP you have to understand isegumeni la komthwakazi. Lathi abathwakazi asifuni ukungcoliswa kusasa amachona esesithethisa ukuthi khona vele lina lehluleka lokulead party ngenxa yabantu nje abafuna izinto zabo. That is very wrong. Zamanini ukuthi libe ngabantu bantwana. Ngiyabonga. Uyabona mina comrade iligama leli lokuthi ukukhonza umuntu ama-against nalo leli gama leliya elokuthi igama lokukhonza umuntu, that narrative is being used ebantwini bemathebeleni. Igama lelana selihlanyeliwe ebantwini bemathebeleni ukuthi abantu bemathebeleni bangabi ne-leadership. That's why we have ilokuzini i-vacuum bathini bayibiza bathini ngesilungu ilokuzini ye-leadership. That's why singenankokheli emathebeleni ngoba thina emathebeleni asisenalo ukholo lokuthi esinenkokheli. Khona lokhuyana sokwasidameja kwasenza saba useless. We have seen abo EFF defending ilokuzeni uMalema. We have seen all political parties even abo Chamisa defending uChamisa. But mase kubuya emathebeleni uzothi Mqondisi angadefend. I-leadership ingadefend. So uthiwa simkhonzile sikhonze umuntu. No. It's nature of life. Each and every leadership iyadefendwa ngoba i-leadership izingelwa yi-oppressor, izingelwa yi-enemy, ilikhanda ekuyilona inyoka ngithi lekhanda layo. Mawufuna ukuyiqeda uchayana uchaya ikhanda. So ungathi wena kuthiwe kungakhonzwa ikhanda layo. Phela ikhanda la komthwakazi so far kule revolution esikuyo kule generation esikuyo Mqondisi. Akekho umuntu olenzipho emathebeleni so far ole influence njengomqondisi. And then izanu itargete yena. And then if we don't defend him, then sivula indlela yokuthi izanu ingene. So lento yokuthi kuthiwa simkhonzile because we are defending i-revolution yakomthwakazi because he is the face of i-revolution. It's a narrative being used ukuthi thina abantu bemathebeleni singakholelwa kunkokheli yasemathebeleni. I'm against that. As it defend Mqondisi personal, but we are defending ikozi yakomthwakazi. Mqondisi have been sacrificing, showing leadership skills emathebeleni. For that, he must be honored and being respected. That's what we are doing. Each and every umuntu emathebeleni mangabe senza kahle esenza into ecacayo, into ezosala inomlando, we have to honor him. Either uyaphila noma sefile. So Tina, that's into esiyenzayo. We cannot go and praise abo Chamisa and praise abantu bemashoni. Sonke isikhathi abantu bemashoni they praise abantu bakibo beba defend. And Tina mase sipraise wakithi bese kuthiwa ku wrong. Sesimkhukhumeza. Sesikhonzuma. No, we are defending leadership yekhozi yakomthwakazi. Each and every revolution or organization, iba le leader, leo leader, it deserves respect. If we don't respect him, then esenza ukuthi nesitha singamhloniphi.
because abanye babe nejealousy, because abanye babe nomhawu, because abanye bafuna ukumwisa, because abanye abakwazi ukuthi bafike kuleli zinga kulo lona, then basebenzisa umhawu bese behlanyela inhlanyelo ukuthi kuthiwa umuntu angakhonza. Asimkhonzi, but we are defending i-cause ngoba nguyo lead cause so far. Either abantu bayakuthanda noma bakuthanda, but he is the leader of i-revolution yakumthwakazi. He is the face of i-revolution yakumthwakazi. Even sonke la singakhuluma sithini asikafike ezingeni lakhe. We must accept into liqiniso. If kunjalo ngeke kuze kujike. Ngithenga uphendule qha lami. Umongameli mako ukuthi uyenza into embi ngoba sine case ebanjwe nguye. Asikuthi alanto lingayenza. Although executive committee isasekhona iyo leyo. Akulanto wrong ukuthi liqondise izigwegwe zika president. Into wrong yilena esiyenzayo ukuthi ukhipha yonke inhlangano. Fana ukuthi usukhiphe yonke inhlangano lokho kwenziwayo. Hayi ukuthi sithi baswele ilentuza ngoba unkotha naye faka lapha ukuthi ukhalisa yini. Akwenzi ukuthi i-executive iphume yonke complete. Is either ngabe kukhitshwe executive o president asala. Ma president enenkinga kuphuma o president, i-executive ikhona. That thing continuous. But if i-executive ingekho, i-president ingekho, kufana lokuthi akula muzwa konkotha. Muzwa konkotha usekho wonke. Lapha abazukulu abaze bavele khona baqalisa ukuthi ibelimpi kakhulu wabo. It's very far. It's very far. Yabona. So into kumele ukuthi yonke lena siqaphelene guys. Asitsho ukuthi sixabana nalabo abantu. Indlela abayenze ngayo ayisiyo. Noma unkothe ekhuluma ukuthi kade beqalele laba abantu belwa. Why bengazange bayenze ukulwa kwabo at the same time bakusebenzisa ngendlela abakwenze ngayo manje. Ukuze nathi singabalandeli singama members ngabe izinto esikhuluma ukuthi sike sadiscussa ngayo lento sisonke nini njengoba beyenzile manje. Hayi ukuthi bethi bona sebe dissolve everything bakhiphe wonke umuntu sebeqala olunye uhlelo olutsha. Bekumele ukuthi ngabe bathe beqala mawuthi kudala isenzeka. Bekumele ukuthi bathi bayenze khona lokho abakwenzileyo ukuthi bayenzele ukuthi lina njengama members nama followers akhona na likwazi ukuthi kwenzakalani. Ngabe sikhale nje kudala, ngabe lamzana sikhuluma ngakho, ngabe uhlelo kade laba even bona baphezulu. Ngabe manje sikhuluma sebahamba bayahlala phansi bakwenza ngoba abantu abaphetheyo yimi nawe abalandeli ama members yithi MRP. Lana labana abantu esibafake ngale, that's how they call them neck ngoba yibo nje abamele umzimba wonke ukithi. Yabona. So zonke lezo zinto lapha senzama ukuthi mbambe lo ngithunge same answer lo nkotha ngoba ngeke ngabona unkotha la embuze something lapha. Yinto eyenzakala emaqhawe. Ayikho into embi. President although lingadissolvanga yonke ilokhuzeni ni iyaqhubeka ilentusi ayekela ukuqhubeka. Ambo. Awuvumi ngoba vela angekuze uku-understand. Izanu iyakwazi ukuthi mayidinga umqondisi imdinga ngokungekho emthethweni. Angithi. So if ever they want to catch him, they have to make a plan how to catch him. And umqondisi is-survivor. He always know even how to play to hide against izanu. You understand? So ma ungakabi khona eduzana ngeke uze uku-understand ngoba ukubonela kude njalo niyabulalela abantu ukuthi bathini.
njalo wena uyabulalela mhlawumbe umoya yabukhona uvunguza but ungekho eduzane ngoba abantu abahlala bethi especially bethi bona umqondisi noma kuthiwa ucishe wabanjwa njengoba bebemzingela abe state bethi uqamba amanga. So that narrative ihambe igcina isifika kwabanye abantu nabo futhi beyidalute bebona ngathi umqondisi okwamanje akazingelwa. You remember a statement sikamnangagwa ethi abantu bemthwakazi baqumba indumba and uzoshotena impilo zabo zonke wayengadlali ikhanda lakhona uyalazi ukuthi linga ikhanda ngumqondisi. That's why uthola ukuthi recently kwaba ne-message eseculateayo umuntu othe engena elokuzeni ku-ZANU-PF offices laphana eduze negodini wathola bediscussa ngomqondisi ukuthi lokhu kumele ukuthi abulawe. Asomanga wona lawa liqiniso umqondisi udingwa umqondisi even noma ese-essay uyazingelwa ese-essay ukuthi sometimes ezinye izinto uyikho ngithi umqondisi ngoba kakhuluma angeke azakutshela because izanu has identified ukuthi seba-identify ukuthi ngithi mina i-investe kakhulu ama-security agency wayo essay. So there was a plan even ukuthi umqondisi abulawe le essay ngokuthi kuthiwa i-essay it's a hotspot yabantu ababulalanayo but yena ngeke azalitshela ngoba umqondisi kakhuluma. We are just giving you ama-highlights kuphela even not ukuthi likholwe but ukuthi libe kwazi ngoba ngelinye ilanga uma bengakwenza at least libe kwazi ukuthi sakhuluma ngoba he is on target bamtargetile bayamfuna bafuna ikhanda la. That's why uthola ukuthi kune-confusion ekhona. So they are trying by all means to use anything ukuthi umqondisi asuswe. So thina sesitshona siphikisana ngaye ukuthi akukho lokho but yena ngokuthi kakwazi ukuzikhulumela kakwazi ukuzidefend. Lana sikhuluma ngeqhu umqondisi ka-resignanga ku-MRP angithi kulabantu abafuna ukumsusa esingakwaziyo ukuthi injongo yabo ngeyani in that lokuzeni regard. Ngithi mina umsebenzi wakhe wonke awenzile makuxoxwe i-leadership yonke ye-NEC nomqondisi kusho ukuthi what effort yonke ayenzileyo ayisekho ayisasebenzi ayisa-exist uma thina sikuvumela khona lokho ngoba izanu iyabe sikucrashile. Izanu is a political party understander each and everything eyenzakalayo but thina singaba izithutha sizovumela izanu sidlale. Izanu iyakwazi ukuthi umqondisi once wasuswa le NEC yakhe yasuswa which is wonke ama-efforts wakhe awenzileyo asasebenza automatically. Angazi noma uyaku-understanda khona lokho. Vuka Mthwakazi vuka yithi abantu yithi hayi wazi wasikhulumela baba walimela iqiniso ukhuluma iqiniso baba. Abantu babhizi bathana amakhanda bafuna ukuphambanisa abantu bafuna ukusiphambanisa kuMthwakazi abasiyekele abayekele ukusula umoyo. Why bengazange bemebona ababona ukuthi umoyo wenza okungaqondanga? Why bengami khonapho ngabantu abakhuluma bengaphandle kwamazwe bafuna ukudiliza abantu begcine bengasayazi into abayenzayo. Thina sithi phambili ngomthwakazi similo moyo abantu bengabi bekhuluma bengaphandle bengayazi into abayikhulumayo abakwanisa ukuthi belumele uhlupho olusekhaya ngenxa yokuthi bacathile ngaphandle kwamazwe. Lami nginje ngaphandle kwelizwe kodwa kabayekele abantu beqhubeke lo baba umoyo abayekele abantu beqhubeke lo baba umoyo beyekele ukusitshela amanga ukuthi kwathini imali kwathini abasiyekele bengabo siphambanisa ingqondo abantu. Itshona njani mzisi siyatshona sihloko sami hayi ngiyayizwa indoda le imqotho alikhulumayo ukuthi kulabantu abathathu la abachiyeneyo kulabantu abangazizwiyo
abayicabanga ukuthi bafuna ukuhlala nomkhokheli khonapho ukuthutha. Kulabantu abafuna ukuthi umkhokheli abuye ukuze abanjwa kulawe ngoba babe vele bejonge khona babe sebethatha lezo sikhundla. Kube sona abantu abayizithutha ababona ngani ukuqhuba umzabalaza ikuhlala lesitha. Indoda le ikhuluma iqiniso ukuthi thina la ngasasesifikile eZambia baningi abathatha isikhathi esidika bevele bengamasukumo ekhompa eZambia. Yikho akulambi umqondisi vele akadinga singayilwa ikhona pha. Yikho ngeke ngambuza umbuzo laphana wangizondela sibuye impendulo yani. Imbuzo impendulo kanti usebenza njani uhlala lesitha? Mzabalaza bani ongawenzi uhlezi lesitha? Mina ngaphetha ngusola ngoba ngaungakhuluma amagama amabi uvuka ukhonapho, ukhuluma amagama amabi uvuka ukhonapho. Kanti indaba ukhetha into ezimbili ukuhlala le muli yakho usekujabulile lo mzabalaza uqhubula umzabalaza. Xa usukhethe lokho phuma ndoda, vele kawudingakali khonapho ngoba kula mazwi aqhuba umzabalaza ozawenza uhlezi khona enyaweni zesitha. Yikho imbona ngani impendulo yami yabuya yena le ikhuluma njalo ukuthi izithutha izezimfuna khona pha, kumbe ezinye izihlakaniphi izezimfuna ukuthi asondele ukuze umsebenzi wabo ugcwaliseke isitha simbambe simbulale. Ngoba umuntu ongazisako lapha labancane ke bakwazi ukuthi izabulala kanti pho bamfunela ntase khona pha. Umzabalaza beqhutshwa ngabantu abaphandle lokuze kuthiwa uground ngamanga kuphela. Abantu abaground abasebenza ngitsho sibazama kwi-MRP behluleka bonke. Unika usekretari athathe amalanga amabili usesithi hey sendingwa, hey ngisabe isimuli yami. Yikho uyabe efuna isikhulu ukuthi asidilize alidilize ngaso. Akula mzabalaza ongenziwa ku-ground, akukho lokho. Bakhuluma mzabalaza abantu okuthiwa ku-ground ngabantu ababekhuluma ngokhetho olungatshayelwa umuntu. Kodwa ngasikhuluma ngomzabalaza impi vele kayikho engaqhutshwa umuntu ehlala phakathi khonapho esitheni kakho. Yikho ubaphendulilo indoda lo kakhulu. Yikho okugcweleyo ngakho vele akudingakali. Lokhu ihambe elizweni ahamba athi unyenyile wafika khona vele akudingakali ukuthi ayikhona. Futhi ahlale phandle kwelizwe lize likhululwe. Lize likhululwe. Lanxa ukuthi imuli yakhe imlandele kuhle iyenelisa ukuthi ibalekelayo. Nxengelesanga njalo iyahlala iminyaka laleyo kumbe ngamachumi amabili engayibonanga imuli vele kwayikho kwenzakala kuMandela. Yikho kwenzakala wonkomo omafuyani babeza kwaze zicha imbida abangakhulumilanga lizwe ngisho unkomo bezigangeni. Yikho umuntu nje uzwe ekhuluma ngomlomo umlomo ongazwi lutho akutshele ukuthi kuthiwa nyamalala. Uhlubona ukuthi vele bonke vele zingebhezwe emakhanda abalalwazi lokuthi umzabalaza intobani. Abala. Yikho hayi uyaqondisa indoda. Siyabonga. Khawuna maqhakazi lijana hayi nasiphilile emzabalazweni. Sibonge inkulumo sesikhuluma ezithe zakhuluma. Siyabonga emfulongathi. Bofu siyabonga ukwembula ububi bonke obenziwa yinekhe. Into nesingayitsho uground qhawe kumbe maqhawe elingabe lingaphandle kwelizwe ukuthi sifuna ingqubekela phambili. Sifuna ukubona ibandla lisiya phambili. Lokho kwenekhe yakudala leyo sibambeleleyo asafuni. Kanti vele ku right yini ukuthi umuntu ehlale egqoke isigqoko esidabukileyo. Esibona ukuthi isigqoko lesi sisidala kumbe ibhrugo leli selilidala lidabukile. Uhamba uligqokile emphakathini. Hayi umuntu uvunyelwe ukutshintsha. Kungakho inekhi le ekhona akasayifuni, kayisafunwa ngabantu. Bazaqhubeka beyinekhi lapho bazabe yinekhi khona. Bengopresident lapho ngopresident khona. But hayikhona ebantwini basemathebheleleni abalapha ku-ground. Ngoba basihlukuluze kakhulu baba labo.
kubuhlungu kakhulu maqhawe ukuthi sibe sisebenza entweni engela progress, entweni engela mpumela. Loba kungumntanakho umbhadalele school fees, ehamba esikolo ebuye echaya amazero, umthengela yonke into, umnika umphako, umnika uniform, umfake esikole esingcono, but ebuye echaya amazero, uzwa njani wena njengomzali obhadala school fees? Kungakho thina abantu laba befumane kumele bebekwazi ukuthi thina sobantu babo, njalo kumele befunde ukuthi abantu abakuground sobantu babo, ngabantu bakaNkulunkulu abadinga ukukhululeka. Sinje nje siyahlupheka, sifisa ukuthi one day hlathi sizithole sekhululekile abantu bakithi. Hawu, kanti kuyini okungehlula ukuthi vele sikhululeke if singabambana, sizimisele sibe le njongo enye? Kungakho thina into esingayitsho ukuthi hayi abahlale benjalo beyineki, beziphi bona bayineki yabo khona ngale, kasisekho kibo thina. Ngikhuluma nje echolotsho, hayi mina mele abantu becholotsho ngapha, kasisekho kufoma neki leyo ngoba isibambelele kakhulu, isisebenze nzima, sisebenze nzima kakhulu ku ground. Kungakho sithi kumbe bazahlala beyineki khona ngale goli, kabahlale beyineki yabo khona ngale goli, thina sakusebenza. Ngiyabonga lapho. Phela iphathi le phathi kulalabana abantu esingababiza sithi izilima or sithi ziyelele ze party. Labo bantu, they are willing to go extra mile to kill for the party. They are willing to go extra mile to kill to defend the president lobe better kwapana izanpf. Bakhona abantu who can kill you from nowhere. Umthola umuntu wakhona uyahlupheka, uhlala kuphi kuphi, uyahlupheka avela kulanda kubulala, athi ukhuluma kabi ngomongameli ngomnankakho. Uthi uyabheka ayikho lento ewana ayithola khona lapho kumnankakho. Uyabo, yi problem esinayo emhlabeni. The only solution esidingeka khathesi kumbe uzakwenzeka vele indaba yamakhadi la esiwasebenzisayo MRP so far awala ma records, awazakali ukuthi amakhadi ethu mangaka, amakhadi ethu lapha kuhamba njani. Then this system kumele itshintshwe. Amakhadi wona la esilawo lawa kulokugango kukhona, ngoba amakhadi lawa aprintwe eSouth Africa, ukhanyela uyaprinta ngapha, uyaprinta kuphela kunikwa abantu kuphela, ofikayo uyaphiwa, akula ma records ukuthi amakhadi ethu anje, amakhadi ethu kuhamba so. Then therefore amakhadi wona lawa kufanele ukuthi vele atshintshwe, kube le system entsha ezalandeleleka ngamakhadi. Futhi kasisawafuni lawa amakhadi expire, ngoba amakhadi la expire, ikhadi la expire umuntu athole elinye, lokhu tshintsha amakhadi number, lokhu tshintsha amakhadi number. Akula ma records emali zangikhona ukuthi kwathengiswa amakhadi angaka, kubhadalwa ama-subs imali yangikhona ingaka, kumbe isebenzeni kumbe iyangaphi. Yikho ke abantu bengazihluphi. Ngaze ukhitshwe khona lapho ku-barrier branch kumbe ungaphi ku-branch ukhitshwe kumbe usuzibuza ukuthi amakhadi uzayenza njani. Kule system entsha ezaba clear whereby ubani lobani nxa efuna ukubuza ukuthi ikhadi lami kuyavela yini ku-system ukuthi ngagcina nini ukulibhadalela, kumbe ikhadi lami liyavela yini ku-system, kuzaba le system entsha ezasetshenziswa ezasincedisa ezaba clear to anyone, so that kusasa umuntu engathi mina ikhadi lami ngalithelela imali yakhona isebenzeni, kumbe umuntu engathi this month sicela ukubona ukuthi bangaka abathelela amakhadi, i-system kumele iveze ukuthi hayi abantu abathelela amakhadi number. So abantu ngaze kuthiwe uyakhitshwa kubo branch wona lawo landani, lingazihluphi, into le izalungiseka ngoba kulapho kade kulokuganga khona. Njalo i-charter ephikisana lesinqumo esathathwa ngama-province, ama-provinces lawa alapha ekhaya they are constitutional. Ese-charter iyo yodwa lamanye amalunga wabo abaphikisa leso sinqumo. Nxa bengafuni ukulandela isinqumo esiqondileyo sokuthi siye phambili njengephathi, then it means ese-charter kuzamela ukuthi i-restructure, kube le structure esitsha ese-MRP abantu abazakhethana khona ngapha eSouth Africa abazasebenzisana le MRP leyi
hayi MRP lesibongo kumbe MRP leyesekela corruption. Ngoba amanye ama-charters wonke they understand okwenzakalayo. Kathesi kubhala izincwadi kuthiwe ngike ngabona ino umfanele sebhala ukuthi ama-charter wonke asupport umqondisi Moyo ebalo Botswana eqambela abantu bakamlima amanga. I-SA Charter lama members wabo bona laba ababatshelele eceleni ngento ezingekho ephikisana nalesi sinqumo. And ungakhangela ithi ukuthi ubukhokheli be-SA Charter bule link la umongameli especially into ezimali ngoba ngiyakhumbula kukhulunywa ngezimota imali eyathunyelwa i-UK le-SA Charter. Instead of ukuthi imali leyo ngabe kuphendula u-treasurer ngapha ukuthi ngamukela imali engaka, imali leyo kwaphendula uBheki u-SA Charter chairperson. Ngubheki lo mongameli boyithuka abazimali yangikhona lokuthi imoto lezo bathenga kwakuphunywa kwathiwa kuthenga ikhombi entsha ayithengwanga leyo khombi. So that's why ubona bedefender into embi kanje. We suspect ukuthi kule nto yenziwayo kule link ekhona la. Therefore i-SA Charter vele there is need to be restructured. Ngoba sifuna ubuholi obuvikela kumbe obudefend into embi. It's wrong. It's wrong. Umuntu lobo akele imphendule ma comrade. Imtshela ukuthi mina ngithe mina uma nxa sekhathele kabeke phansi njengabanye ababeka phansi. Habe lokho ehlale esenda amalokhuzeni ama voice note esendela thina engayi kumoyo. Hayi uyagula lo man. Hawu mase khathele kabeke phansi. Ngoba kusizana ukuthi every day kumele asende ama voice asende voice esendela thina umphakathi engayi kuyazama ukuthi abantu uzama ukuthi ayikhuluma lo Moyo. Hawu imtshela ukuthi ngithe mina kabeke phansi bakubanengi ayisiyoqala ozabeka phansi banengi ababeka phansi sebekhathele ayitshindli njalo ivuza abanini bazayivala. Ngoba singabuyela emuva sibili nxa sokuthiwa siyakhangela kulo baba usakho wePlumtree. Ubaba usakho wayincedisa kakhulu i-MRP. I remember wayifaka izimali keep i-truck yakhe iborder. Ubaba usakho wathi segula wathwala ePlumtree wabuya khona apha kobulawa i-UPH. Ngitsho yena umongameli azangahamba imbona esibhedlela. Kathesi kulo baba uNkomazana uBhethu oweMidlands osekhuluma ngayo ku Studio 7 wayenza accident esize emhlanganweni wama province onalo leneki. Akula muntu weneki uyake ihambe kuyona le neki kade khona okwahamba wambona. From the very day yenzakile accident bekugijima thina khona la kathesi lokho ukugijima thina ukuthi siyebona iqhawe khona okuncane sizwe ukuthi ukuhamba njani. Mbe sichawo ngama $3 ukuthi khona okwethola okokudla. Akakaze bebabona. Kathi manje kuyabe kuyibukhokhela obunjani obufuna abantu nxa bephilile obufuna abantu nxa kuchawa izimali kuphela. Kube yizimfa khona silezinye izimfa khona apha nxa singakhuluma ngazo ezama comrade. Abasangibeye vele kuyakhona nje. Therefore uyabe umkhokhelo onjani ofuna abantu bephilile nxa umuntu sele problem uhluleke nje ukuyambona. Ukuyabona umuntu esibhedlela akubophisi. Ukuyabona umuntu ejele akubophisi. Mina ngaze mbone kuthiwa kulo muntu obotshwayo ukuyabona umuntu ejele. Kabayi. Lapho ngabathola khona kathesi uthanele i-district nje mbele i-branch selichaya imali. Kulapho zabathola khona. So lapha ma comrade lapha it's a do or die. Nxa kuyikuthi umzabalazo sifuna ukujabulisana thina personal ukuthi hayi kube kuthiwa uDube hayi uMoyo asijabulisaneni but sizalimuka sesihamba ama 30-40 years ukuthi phela we don't have anything la. Lapha sisempini la asikho empini yesibongo somuntu. Asikho empini kumbe ukuthi sincedise ubani la. Lapha sisempini silwela ukuzikhululela sonke. Nxa uyileader waqala ukwenza izinto ezirong therefore kumele ukhitshwe. Nxa uyileader waqala into ze corruption waqala into zamanga kumele ukhitshwe. Khona lokho kuyinto kufaka i-example right kuma leaders azakhethwa ku Congress ukuthi bebekwazi ukuthi ngaqala nje ukungenela i-department yaso yami kumbe ngaqala i-corruption kumbe ngaqala amanga acikela isithunzi se-MRP phansi
abantu bazangikhipha. Lizabona abantu sizangena endleleni sonke. Sizangena endleleni sonke. Kodwa singathi thina umuntu uyawona. Umuntu wenza izinto ezicikela igama le-MRP phansi sithi ngoba kuthiwa yeye umuntu lo yena ngoba ngubani. Ngiyalitshela mina sizakhela umgabe bethu bakusasa. Singavumi maqhawe izinto ezimbi. Ngazi ube yilitho ukuthi uphezulu ngathi. Ngoba singakwehlisa khona ngalo zathi bhu phansi. Singavumi maqhawe kusukela kathesi ukuthi izinto ezimbi zenzakale siziyekele. Njalo mina ngedwa ngithi ubuholi abuhlale butshintshwa. Kusukela kuneki kuyehla kuzokuyefika phansi. Abantu singahlali kuma positions iminyaka eminingi. Ngoba kulapha abantu abagcina besiba lempande begcina sebezibona ukuba ngoNkulunkulu. Ubuholi asibutshintsheni njengokubhalwe ngeconstitution yethu. Kungakwana 5 years asambeni abantu bezikhethela obunye ubuholi. Oyenza kahle baza kubisela is right. Lizabona wonke umuntu uyangena endleleni. Njalo ama records wethu ngezimali. Utreasury ngehlule ukusinika ama records asimkhipheni sifake nomunye. Utreasury ngathi hayi mina imali angisazamukeli sesithathwa kumbe ngubani omunye umuntu asimkhipheni yona leyo uthatha izimali. Ngoba ungena njani ezimalini wena ungu-organizer, ungena njani ezimalini ungu-chairperson, ungena njani ezimalini ungu-president. Lizabona i-revolution yona le sikiyo. Sizangena endleleni sonke. Lizakhumbula ukuthi i-MRP it was a radical party. Thina laba besizinikela ukuthi noma kububi njani kumnyama njani. Kungathiwa siyavimba lapha siyavimba. Ekhona amapholisa abehlomile, ekhona ama-CIO besivimba. But khona lokhu ungakhangela kusayenzakala. Abantu ngobuningi sebahlehlele emuva ukuthi uzagijima uyevimba ubotshwe. Abantu bechaya imali. Kubhadalwa ama-bail. Ikhesi yangikhona mhlawumbe liyiwini. Ibheli leyo nxa usuphuma uthi uyezwa uzothiwa ithethwe ngumuntu individual. Bekubotshwe mina, kuchaywe mina ngalale stokisini. Ikhesi yangikhona sesiyiwinile. Ibheli uzothiwa sithethwe ngumongameli. Antu yabona ukuthi izinto zonke zona lezi azikho right. Izinto ezibisela abantu emuva. Abantu abasafuni kathesi ukuya demonstrate. Abasafuni kathesi abantu ukuthi bengasukuma kuthiwe gijimani evali company nje kuqhatshwa amashona. Baza kutshela ukuthi siyagijima siye ngale. Abantu bechaya imali. Wena obotshiwe wangikhona. Uyathuphuma lapho kumbe ukhona ngale stokisini. Into ozayithola isithwala sedola kuphela. So umzabalazo wethu angeke uyendawo njalo nxa kuyikuthi sisafuna ukuthi sithole imali ngenxa ukuthi so kunganithiwa abantu bengabotshwa yikho lapho kuphuma khona imali. So we cannot work like that, comrades. And mina into engihluphayo kathesi kuyabe lokho kuthiwa ade kuleneki. Abantu bakhona sozibabone kuma programs eparty. Basebenza ngamafoni. Ukuye ekhoti kuphela ababuyi. Asambeni phela emakhaya kuma district ababuyi. Asambeni phela kumbe kulama peaceful demo ngababuyi. Then ukhokhelwa njani ngabantu abangabuyiyo emzabalazweni? Akuvumi madoda. Lizwe lela sikalithathi lela kulamuntu okufanele ukuthi kuthiwe special umele ezabalaza asendlini. Akuvumi. Wonke umuntu asambeni kuma trenches. Nxa kufiwa kufiwe, nxa sibotshwa kubotshwane. Kungabi ngani sithumela abanye abantu ukuthi lina hambani phambili. Asikafiki isikhathi sokuthumela abanye abantu. Ongama position khonoko siyabe sikhethane ngakho khona lokho. It's nothing. Sikakhululeke emzabalazweni lo. Angeke kubakhokhela abantu. Wena uhlezi endlini. Akuvumi madoda, akuvumi lapho ngiyala mina. Sisesekhatshana kakhulu ukufuna irespect le abantu asebegijimela. Asambeni sonkeni nxa kubotshwa kubotshwane, nxa kuchaywana kuchaywane. Asambeni sonkeni emzabalazweni. Abantu bayasidinga out there. Madoda kathi lingaphi lathi kade silothando sithi phela shona sigijima sibhoda kungathiwa esikolo kule tshona elihluphayo sigijime kungathiwa ezimayini sigijime. Ha sigcine sifuna ukuthi kanti madoda lapha indaba nganthiwa kumbe thina kasikwananga kahle. Abantu abaningi abafuni ungathiwa lokho abafuni. Kube yilokhu ugijime thina ube lo singcolile sinje. Akekho lapha esingaqhatshwa khona eZimbabwe. Akulanto esesingayenza eZimbabwe. But ubususiza umuntu nxa uzama ukumbonisa ukuthi hayi madoda asilungiseni laphana iphathi ikho kungahambi kuhle. Kuse kuphuma abantu umuntu osegoli. For example uKhuzimpi mina emzabalazweni ngamgcina ngo2018 candidate khona le Midlands. Wahamba ku ground asimazi. Kuyephuma yena esegoli umzwethu umfula le CIO.
umfula ngumthengi. Ngitshona ngigijima ngingena lapha abantu abayisaba khona ukungena. Singene kunjalo ngokuzinikela. Ngoba sengibuzile ukuthi kathi why izinto ezinje zihamba so? Why lokhu kuhamba so? Ngoba yikho okwenza inhlangano ingayi phambili. Uze umuntu sephuma esithi khona ngili-CIO ngumthengisi. Ngingumthengisi ngihlupheka ngathi umsebenzi ngizozabalaza ngiphila nzima abantu abama bafundi abantu abambadla nzima yena uhleze egoli udriver nambe ama-Uber nambe ama-truck uzotshela mina ukuthi ngili-CIO. Hayi khona ma comrade ipropaganda ngeke isisendawo amanga singaqambelana thina soda within kodwa abantu ngaphandle ngale bayebebhekile abantu bengazama ukuba le that big brother mentality but ama results yiwo azasitshengisa ukuthi we are nothing asilalutho. Umzabalazo abantu bawuthanda kakhulu as long njengephathi singela party account izimali zisuka kumbe ziyabe zisuka ama-charter lama account imali zabo nxa zisuka zonke they are being accounted for kodwa nxa sezisuka ngale siza ku ground akula national treasury ziya kubani then uzambuza yini nalo zamukelayo yikubona imoto zifile yikubona singela office yikubona singela regalia yikubona kungasayiwa kuma district ngoba imali ngaze zibuye zona lezo noma zizincane zamukelwa li-office ongamelanga libambe imali uzambuza uthini uzabakwazi njani wena uku-district kumbe ku-province ukuthi kuthunyelwe emalini uzabulokhu ubambe khona ukuthiwa iphatha ilamali uzwa abasemazweni bethi kathi madoda why lingafiki ebhinga kithi why lingafiki kithi esilobela why lingafiki kithi eMidlands ngoba ngapha siyakhipha imali zethu babe bebuza thina kuma-province sizaphendulani thina singazamukeli lezo mali yiyo phela into ekade sikhala ngayo ukuthi hayi asilungiseni into leyi madoda into zethu zibe clear sibe labantu aba-active abasikhokhelayo kwayaleka liva kanjani maqhawe hayi this is politics njengoba usizwa umongameli umoyo ku studio 7 uqamba amagama abantu uzama ukuchaya i-divide and rule akade vele isebenzisa it won't work abantu bonke bona laba ababiza amagama bethi khona abazange besayini kathi indaba engabafaka emoyeni bezikhulumele ukuze abe leqiniso okokuqala njalo njengoba i-MRP vele ibisi kulesi simo kungacaci ukuthi kwenzakalani ingabe yena uthunywa ngubani ukuthi khona engupresident imali zonke kumele zifikele kuye uthunywa ngubani ukuthi iphathi kumele ihlale ku level 1 uthunywa ngubani ukuthi engabe le ndaba lamanye amalunga ukuthi abantu bakhona kumbe kabasekho phela iqiniso likhona ukuthi ngazi uzithi wena mina ngupresident as long ungasekho connected to ebantwini othi uyabakhokhela awusayi kuma district usuqina ngefoni kuphela uyabe uzikhohlisa uzitshela into engekho MRP is underperforming hamba kuma district kathesi wonke nxa ufuna ukubona ukuthi khona MRP ibivele ibisifile ngesikhathi se-election ama-candidates azange athole any xhaso ubukhokheli bona lo bazange buye ebantwini kodwa abakhokheli bamanye amaphathi sababona bebhoda ngama-district mina ngihleli ngitsho ngithi this language whereby kuthiwa izanu yathenga abantu it's a lie abantu nxa kuthiwa bathenga izanu iyabe yathenga bona kudala ukuthi bebe besibhodisa wandaba ngoba kangiboni ukuthi kukhona lapho izanu engangenela ku-MRP konke okuyabe kusenzakala abantu beganga kuthiwa umuntu sethengwe izanu konke okunye izanu yona leyi noma imbi senzo kwayo abantu bengayifaki ekwehlulekeni kwabo abantu bengayifaki izanu entweni zabo bona abaganga khona izanu azake ithume umuntu ukuthi wena nxa uyi-leader thatha imali zonke zibe esikhwameni sakho uthunyelwe imali ukuthi kulungisa imota ukuthi kuye campaign ungalungisi imali ufaka esikhwameni uthunyelwe imali ukuthi ibhadalela namba ama-comrade abotshiwe kwenziwe i-appeal imali leyo ungayibhadali uqeda ubhale ama-statement ukuthi sibhadele ihafu yangikhona sicelane enye imali ukuthi siqedelele ukubhadala leyo mali ihafu yakhona ungayibhadalanga so khona lapho kumele ukuthi umuntu ohlakaniphile ebone ukuthi lapha kukhona okunye ongahambi kuhle la kukho okuhle yes international lobbying ayenziwa ngumoyo alone angithi sisayinile ama-petition sonke lokho sikwenze sisonkeni and lezo mpendula zikabuyi
angeke sigxile ukuthini ngoba sesisayina ama-petition sokufanele ukuthi khona umuntu ayenze into zokuganga agxile ku-corruption ethemba ukuthi ngoba I've petitioned osadik labo bani bani. No, after all, it's not something new. From 2016 kudala vele sizipetition inhlano lezi singabi lazo impendulo because i-strategy sethu esisisebenzisayo sisesigijimela izinto eziphezulu chi izinto ezincane. Umhlaba uyabukhangele phela ukuthi nasiyani i-MRP yenza irally Stanley Square abantu abangu-14. Then when we expect ukuthola impendulo ku-international community usiyayenza irally Stanley Square lingu-14. Izinto nxa sisithi khona sesifuna ilizwe lethu kumele ube lezi zinto ezibufakazi ukuthi abantu laba sibili baqinisekile. Nampa siyababona ama-thousand and thousand of people. Nanku siyakubona lokhu lalokhu usebenze lokhu khona ngale lizweni labo abathi khona bahlukunyezwa. Amachonathe etanasa kunje gcwele amakhampani bagcwele izikolo bagcwele indawo yonke.